Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglinatan ko Allah Ta'ala asok kalaw lang wano mapapadalam amana sa din kanan asalam. Akalilintad na ko kadirayo-rayo aginan soropaw kapipya ginawa na gusto digla kabarakata. Na makubesaran niyo sa dunia na gumasendu ayan niyo sa alungan na mauri alang-ulanguan na pagpumnag at pumamakinig sa ging kaiya mga ilida. Sa aging mga ilida ay naasya na nga ipungurmat ko kumubayon na mamakinig na ayaman na palilalilangan akan nung naging potpawala kiniyo asi Kuya Skygold dito Alex Binasing Pumawis. Natama na ko lang yan, awala iyan ako tapar asi Haze City Nisrin Mama Sao Sultan. Sa gimangguag kinagiwa pakablitan sa mga ilidiaman amaranawson nagi gusto pagaringiwa andin so kalalay minuron ko ngaran yan si Isay Diranaw. Desalakaw arwar ko Potray Rosalin de amantia bibilikan ay dulumaran din. Ada mating bunga iya de mga napotray. Para man sa punuran na mga kakasiwiran nun sa atay na pamakin ini sa wassalam. Di kaung kadem awayan nadi kakapam awi
nako kay tasah na dering ko ang puon kasi mo kapagi na luwa nais lumakang rasanya mabala egay menung bawa maning ni namal so tadi mana budepan tamia bintade koramun sadikula kam naik pikir tadi mampu mapendeman kami titayan sa pangse wa inalang akong uningan sa inikasam pangakeninaw di puper kepikir suka penggigin nawa iya kaisau bangsa na peseramuge muamabu besai kesansara ingin tadi dina balunang ada pangkabaku mambu ni sabu tadi bukan biruin ane kaya betukang ring kakanunay-nunang wakapukila muda kena kunan tasbidayaan kayakin doroninya nasangku samina agini nadestaninan dayuna kaya pikir namun tiap dibilikan nasop mana susah pangkal tak selarang komile ngai duis sekai di kana layun
gamini sangko malwinding lagi dia tuan sama sisingan ini ni pengolan ni gede ingin ngopotare rosal kenada aku mampu sawah nasiana matam dari negeri ini deram mapaya kau beni ada bumi awe apa ini soma paru unadi tamakuang aron dina kadi tamapa medima katebo tarai rosai linde ribu nada